Biglia sia quanche di brevi rigiro boa quan vedrete orinant coincia kan kwa tawani kirente to sia miru tv ogoro bitawa tirimba buna mona ile wa madidio ipol ngojire na nyime adrikare nene kuwa uti kidomo ke odri nende munini wa speaker bunge kana munini wa speaker bunge ne account ya mero mwenda alina amenelete drikare bunene non to bariboti harawete boya ya chiari batewiri tuni riboti harawete drikare kusoke kigina kya competition kenda aritwa baeta na mbere na kidomo kyo na kedra drikare tesoke competition ya chiari babengi batumba kudomedia anabo madekweto anteto mukiri gonkunja no to banganiretie riboti na kokaita kanene kwithirite kwina kithomo kiotheri na indi thirikari ikomba kwithira kirungamira aritwa muno baraba universities na TVET colleges wewa mbeca iria cia help indi na munkatha thirikari itongoretwe ni mukathe William Ruto kumba kwithira kiwa ayote mbeca irio iria cikithira cikiritwo cia kithomo kana capitation indi MCA Wanjia Ward na kinya hari munini wa speaker kirimbunge ya county ya Meru noe mwendali na umirite na kuonania kuria kwanirwo kwawe nuntu bwa ripoti eye akiwe thirikari ni bati kwithira icokera na kucokia mbeca ii nontu ana babaingi bakethira bekilukira thina kathumba na baingi bo batumba kwithira baita skuru kuthoma nontu aciari babaingi amwe na aritwa barerera mbeca ii help kenda muritomba kwithira na kuria skuru thirikari tena mbia cio fund mantu ya githomo muno ana babetu bari institution icia ya learning nirari akiaba muno nontu ni history twire Gorana betu batere kutethwa ni help na njira imwe muno cia thirikari through capitation ina murimo na tweterera uturi antu ba Kenya mantu ya tebua ori una wete bo bari atongoria hamwe na aciari batewiritwe ni italia riri thirikari na untu bono butumiana babaingi bakaremwo ni wete skuru na baingi bo bakari akinya ni kuthoma nontu aciari babaingi thai batikumba kwithira bakiciumba kuthomithiana mekike thirikari kwina aciari batena uwezo babaingi muno kwi bate uciumba na ana babaingi muno batengemea mantu ya mbira bakwewa cia capitation ira bakwewa through the help ciumba batethi bomba kuthoma so tu thirikari ni icogere nontu no icogere emenyara yombo tetheria program ire endelea kienda na betu bendelea kuthoma ukethwa kwina makosa muno rira mwana aita shukuru milioni 50,000 irarona through loan ira ya Higher Education Board aci ana barabara eta technical colleges muno TVET bira barekira cia capitation ikiakura so tutewiritwe turi aciari tutewiritwe turi antu ba Meru thirikari ni imenya ora bomba kwethia icokie mantu ya Nkiripotera Meru TV kuma njia wa Ndengembe Central beta mukiri onkonja sana maliki wetu anteto mukiri onkonja na onto bariboti na njira inkinyaniro na Rais William Ruto na watite weni Rais wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa na kinya mukaririti wa SAND haraba kari na musemano garone yawe muci ya Nairobi
Na tutana mbere na nteto cietu mabitha ba KWS batongoretwe ni Lucy Mwita mwerekeria munene urorungamirite Kirimara ni babwithite muciamanio na ariti ngui na kinya mwingi ni kenda kwariria mbeca iria muntu abatire kuita aitonya Kiri Park. Ariti ngui bani betikaniretie na ugaruruku bu hindu ni bwite kethira barabara ititondekwa mantu yatitabura kubatire. Batongerete Imanda Muruze Mwita uri munini wa mwereketheria manto makonia muthito ndeni ya Mount Kenya region. Atongoria ba mabitha bakomenyera muthito KWS baruthite mucemanio na akari muno bara berekithagiria geni guntuka bata wa kuriunga kwariria manto makonia marei makuthongera paka mara kuringana na Mwita ria muthia kuraithiria marei mai miaka 18 ya kuruka. Mount Kenya National Park touches 5 counties and as we all know, it has the majestic peaks, and it hosts most of the host wildlife species there, which are endangered. That is elephants and other species like bongo. It is a critical catchment area, and today we are here for review of conservation fee. The process has gone well. It is an ongoing process in Kenya Wildlife Service. So far this is the 3rd day, and the process is expected to finish on 8th of August. Today we had a good turnout here. We have listened to the public. We have taken their concerns, which are very critical, and includes the improvement of infrastructure in the park, the roads, which we have picked their concerns, and they're going to be escalated to another level. The turnout was good, and they have raised a number of other issues, and we have listened to each other, and I believe that after this we are going to see how we are going to improve the park. Agakari baba kiari beteganirete na KWS ende bakeruta mbito gukorana na manto marama bainjerete kwa gita bakenda maitherwa mare hukuthondeka kwa barabara wako kabiaro wa mona kithongero kega. Huu mkutano ulikuwa umeandaliwa na KWS, ndio wameandaa na wakatuita, na kwa hivyo tumekubaliana ya kwamba KWS kulingana na vile wameona kuna zile taarifa wameweka mpya, na walikuwa wamekuja kukusanya maoni kama ni inafaa. Sisi tumekubaliana naweza watupatie hiyo taarifa, ni sawa, tumeikubali, lakini nao wametuahidi wata improve services, yani mazingira ya kutenda kazi katika mlima itakuwa ita improve. Kwa mfano, njia watatengeneza, choo tutajengewa, ngeti wale tayari wametuambia wameweka mtu yeyote mwenye angetaka kujenga ngeti afanye application na atapatiwa ajenge a modern gate yenye iko na bathrooms, choo na hizo facilities za kutumiwa na wageni, na hata watu guides na porters wenye wakitoka kwa mlima njuu wanakuja wanaoga, wanatokea nje wakiwa ni wasafi. Gankoro gya gari bakiwa waya kwethera mama monde bendekirete mantingiro wangirwa KWS yonto geke kareta nkujanio. Isipotimizwa ile tumepitisha barabara mzuri,
gari mzuri, services mzuri, everything should be streamlined, especially for Chogoria route. If not be, we shall close the roads. Mpaka walete zile vitu tunataka. We in due time. Wakikataa kutuletea vitu kama leo nasema mimi nimebeba na gari ya KFS. Ati gate ya Chogoria, the highest paying route, haina gari imetoboa mguu. Sasa what is that? Kwa hivyo in the next future I'm supporting, that is I am supporting the rise of the park fees, but then they should be considered either to start from next season instead of this season, because of already we have negotiated with our clients and they have already paid us for you know, they have already paid us for part of the money that we are supposed to use for when they come up. Kuma kaunti ya Tharaka Nithi nikiripotera Meru TV rĩtwa Kambĩta Ndagara Waiguna. Hibwa Ndagara Waiguna na abitha wa borithi Hiram Kimathi nekirwo MP nĩ maabitha ba DCI Interes ya Nairobi kiri operation ukonie borithi wa Meru na kinya OCS wa kituo kia borisi kia Kambakia. Kuringana na Advocate Dan Kirwai na Evans Mutegi Mugambi, Kimathi awatirwo nontu wa kumeneria thirikari na kinya kuriana na mawatho ya thirikari yakonie maandamano. Akariba Kambakia aja Meru muthenya Jona Arua ni bakujirire ikarekara kurigarania ara mabitha ba DCI kuma Nairobi bagwatanirite na bitha ba polisi ba Kambakia bakinyere Ntereji na gwikira mpene Hiram Kimathi uria urari police constable. Hiram Kimathi nethiritwe arumo wa mabitha ba polisi barabethirite bagishumiria na kumeneria bonene na kinya kuregana na mawatho ja thirikari na mono jaraja ethiritwe jakiritoni waziri ukaria bondene na uthani bo matura Onesmus Kipchumba Murkomen mawatho ja polisi gutumira risasi kire mwingi. Say shoot and kill. Even Aruta is not supposed to be killed. He is supposed to be produced before the court of law. That is how the law works. Abitha baba DCI nande ne bakinyire nyomba ya Hiram Kimathi ira ithagirwa Interes ya Kambakia ndene gicigo bunge kia North Imenti arabetere na mbere na kumwekera mpene itagaria rira rimenere tubunene ni mawakiri baba kiuga bageta na mbere na kuthingatira kenda kumenya ni maiti je kujongwa Kimathi ari najo. Kuamkia asubuhi ya leo maafisa kutoka DCI Nairobi kishirikiana na maafisa kutoka DCI Meru pamoja na OCS Kambakia Police Station wamejifikisha mahali hapa wakimtafuta mmoja kwa jina Hiram Kiremi. Hawajajieleza ni kwa nini wanataka kumshika. Nimesema ni kazi yao kushika watu na kuwafikisha mahakamani. Na wamemshika, hatimaye wametoka naye. Media nontu bwa Hiram Kimathi urani askari urorikia kugwatwo na Arua iborisi aja njakwa we Meru na bakumujukia batwirite bakamuikia Kambakia ende batiromba kumubuka Kambakia ora bagutwirite omonka gukinyira ututije na araba muikia. Kwa hivi sasa hatujui mahali amepelekwa. Sababu zake kushikwa pia hatujaelezwa. Mbinu ya kumshika, namna ya kumshika, wamemweka ndani ya gari lao Subaru wakaenda na yeye, hatujui mahali wamempeleka. Mathina ja Kimathi jambĩrĩrie au kanyuma nyuma ya kwambĩrĩria kumeneria mawatho ja mwandĩkwa wa weta we thirikari aria ombere gwitwo gituo kia polisi kia Kiumbi na nkurukira ringo transfer arotomwo Ntereche Todoyang kaunti ya Turkana igento kiria areganene nakio akiuga bobo ni thirikari ikogeria kumwanthinja nonto bo murungamo jwawe. Kwa sasa hatuwezi jua. Uchunguzi ukisemekana uchunguzi unafanywa, ni upendo wetu kwamba uchunguzi kwanza ufanyike uishe, lakini kwa kazi yake ambayo sasa anachukulia very seriously. He is an outspoken person. He has various opinions on governance and especially on matters police brutality na vitu kama hivyo. So he is outspoken on such matters. So we believe it has a connection to his arrest today. Kusema kweli mambo what we call vigilance is it was bound to happen wakati moja au mwingine.
au tumeona matukio mengi police using excessive force, na ni sasa kumetokea watu wanasema hapana, hatutaruhusu hivi kuendelea. Lakini sasa tunasema kando na kusema hivyo, whatever they are doing is within the confines of the law. Iyo tibi barajokia inde inyaki kwatwa agwathro nyombewe na mwekro no kariku na akikwatwa kwigintu kingi mbwiri kuga agwite sasa wa buru ate kuringi kwa akeja kumira kotini ya ringi na askari bakethirwa bamuringite nande mokiri bakimathi ni borite borisi gweka kimathi bwega monka bamukinyithia kotini bakiuga bata wakiri bari tayari gukinya kotini na kuthingatira igamba riri na njira cionthe. Kuma Ntere Chikambakia, Gishuga bunge kia North Imenti, nkiripotera Meru TV, Mbita Dennis, Mutuma Muthomi. Na spika wa mbunge ya kaunti ya Meru Solomon Ayubu Bundi na umilite na kuwa toro bwawe buri watine na kuwa mbunge wa Central Imenti Kilimangushini nedrite aimutumira ntumwa cia kumumakia na niwo batire kurua kedro toro bwawe bukona thina na rakinya educated talera Kenya kwa borisi kuandikithia nontu na mwikirite mangenyo ya wamba kuthukangi into na yangi ya maingi. Yapata kumedhani mwandiki wetu wa Nteto, Jeff Ogituma. Nawe Solomon Ayubu Bundi uro kuromba giti kia mujumbe kirithurano biejete bya mwaka jwa 2027 na ure kinya ni spika mbungene ya Meru na umirite na gwita riboti cia kumakania aria kuga muturire jwawe juru ugwatine na kuorotithiria kiara mujumbe wa Central Imenti Kilimangushini ni aria kuga akeja guta uturo bwawe kana untu buthuku bugakarika mtu wa kuria ni Kilimangushini uria withirite akimutumira imakania thimone untu kinya butumite andikithia riboti kindu angicio karia anene bathirikari ndene Meru uni nyankeja gukurunywa kanini inyankeja kuro nkethero antimoyo mtu ro batiochoke biuria bionthe imweshimiwa Kilimangushini nonto evidence uchonthe ndatara chiekwa DCI inge chiethimune kwa na ire antimurekondete migambo aritie muchemanione kiri hantu na bangi ba murekondi bare hantu kiumbe kugwa nkwenda kwira thirikari ya Kenya na mbira antu betu babothu guchina Meru County uni ukaya kwethwa nkurunyi kwaigwa nkuringwa inyakanini kana nkoro antu kwena arua bugatinda kuria kira kimburaite imweshimwa Krema ukethwa mburaite nonto kwa kuwingwenda getikia mujumbe wa Central Imenti 2027 nonto areta akiuga bau bangi utikio kirio thine yonthe ni Ayubu na Ayubu akebera then 2027 atumba mutunya atumba utokombo mutunya gitikire nakio nkuruki Ayubu Bundi na ugite nethirite agikurukira imakania bibi kwa nkuruki meri ne kurukite aria mujumbe uju ethirite kinya kiaria michemanione na kinya gukurukira ntumo cia thimu ira cijekene na ruga ya kimoni ja message Mheshimiwa Krema ukareti ciaga maisha yakwa muno meri ne 3 na netete akiaraia michemanione akiugwa Ayubu ure mwinyangia ure Ayubu mwamboka wa ure Ayubu murui na mantu ja mathuku jonthe ende atenda kwira antu kethira kigintu kiro kana gitune ndaithiria antu gikiega na naritie ngurukie michemanio 30-40 kana kire antu bare ariritie ningwitikia polisi ya DCI pena migambo yonthe iria augitewe mtu kiumbe gwen tariki 7 mwezi wa 7 Mheshimiwa Krema kwira around that cha muthenya na ntumire message wengwa na thimu yawe antuma direct kithimu yakwa akimbira ati uni mbangite kwithia njewe na imbangite kwithia ofisini ya CDF ntuku ya tariki 7 ndia kwari na maandamano ya Sabasaba na uni ntomba kwaraniria noe nontu indona migambo tutiombo chokaniria lakini ndonere kira kiari kiega ni mbite ofisini ya DCI ndeta Meru ndaringa report na ndandikithia message chionde iria Krema ntumira nyandi kwa DCI na chokeria ntumira message ingi hambira igita riria twabanga kuringiria muchore okwa mwenda nchamba tutwira chonde twabanga
nacio na nĩiyũre ikari bou bwibwa kenda bwe 10 kuma kiri Solomon Ayubu Bundi kwou migambo uu yonthe ndagire kwa DCI na inyo ofisi ya DCI kuma gita rĩu mborĩtie ntuku imwe ndaboria ketheri betere mheshimiwa Kirima na bamuria migambo uu kuma mantu ya kawa kuma mantu ya kuragana kuma mantu ya kwithia no ntui mantu ya guthukiria mtu rietwa kana ntu rietwa then ndauga nabati gwita kwa DCI akandikithia migambo ewe nikenda tumba kumenya umabura buryo na uni mbuge ati igita rĩonthe Kirima ithakita ngugiwe guntumira message na unti ari ya Kirima induku te message mutumaira uni ndeta ground ne kirianto bara ya manto ya maendeleo jara nkwenda kubathithiria jara mbaromberete na jara nkuthugania jomba kubatethia uni ndi mujumbe wao kwa tuika thina igetiga sentiment kenda atangaza inkwenda kio kwagia torou then kwira uni ndi Ayubu ati kure kwa nimwe kure wingi ikaringwa ni antu na probably na antu bakwaria ni antu bakuchiaria migambo yao urabenda kuthura 2027 kwa wangu ndo kwira mheshimiwa Kirima ntikuona haja ya gutinda kuthirete na maisha ya muntu atiri mheshimiwa Kirima ugo no thirete nete kana gutishia maisha ya supporters bakwa nguruki ya antu 72 barabongo ringirite na wibatumaira message wibatishaira maisha yao number 2 no thirete nete nya biashara kana gutishia antu barabe supporters bakwa biashara ciao ikaithirwa manteja tibui ukiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam akaribaruirirwa rera bure ni basi umirite kumeneria mubunge wo mugambiri dikiri nontu bo bateyaniriya kiwiti na mbere araba wetete madina yara baukilokera yariyo wasi stima na kinya barabara kuthukanga ngulukini bameneretie mbesa cia empowerment irasiria kunenkero ikundi bakiwa sitombero tethia nontu ikundi ni byatumirite ngarama inene iretombere kinya usoka yapata kumyethoni mwandiki wetu wa Ntoto Mwende Olaiboni akaribaruire nereri wandine yaruirirwa rera gicigo mbunge kia Bore ni bagutaririo ora mumbungo wa Bore dendekiri mugambi abatayanirie kiri mirandi ya witi na mbere ntereiu bakiwa bari na thina nene ya stima hamwe na barabara kuthukanga kuntuku mheshimiwa arendekiri imoni muringirite thimu ndamuraneje nontu kwe mantu jate gwita bwega lakini na iginwere mheshimiwa arendekiri kwe na antu bakwetia stima mono thina stima mono location yerwarera rutena stima buru na kwe na njira MP era tigererwe DCI kinoti etutwa era itambaria era nigo bati gwikira rami kwe na njira era nge muterondi njira era ne ku mheshimiwa arendekiri inyo tukoromba oshugurikira antu baria nekenda bakomba igwita bwega kenge twerikana gwe na kimbwao era turi are oria national government tutwa mbore tutwe turi mheshimiwa agatobu kinyayo itogokoromba nontu ne wire wejo omerekebishe nekenda antu bakomba ikonywa ruji mheshimiwa arendekiri ntureje yetu untu kwe baba tena stima antu baba ingi mono na rera kureka stima ciegiro mapendero na toya kuwatanya tetiaku stima yetu yakare mutembei bora wanda ya mauta kenge mheshimiwa tukwira batia acha kwetwa cukuru ya ndimbi cukuru totena kioro batu kana bakura bagutaku bioro byaturi acia itukurangu igwetu ambe cia waka bioro ngwa na ugaka na uti mau na bwanari batu tuereka thwa tutibaku kana ne atia mwana mheshimiwa takurombere in transform Makuti transform aja kwa bandaktari Elizabeth transform Methodist area transform muchi ithatu mheshimiwa ra twari Samoya mathikone nkurikana bwega muno no tuthomere details ati transform ira ciejete monka thaa ici miaka iri gaita kuthira transform ita kugita kachetira na kaina cia ciirwo igachagua nontu uga mantu jaku ndinto abihirwe na bakiringithia mantu ya mbesa cia empowerment ira ciria kugairwo ikundi rua bariua mheshimiwa arendekiri ibarari na empowerment ego empower ekuru na youth lakini program ere etetire ore batere nomba kuthia mheshimiwa arendekiri ate kumenya nontu ngugewe na ere kuthiurunkania na bakindiki na are oria na ba Oscar Sundi ogeta kwa wale empower antu na ngari aleja na bonda aleja na machine endo gejotega mheshimiwa arendekiri kwaku ore antu shilingi 30
na ciringi 20 ukiuga go empower na yakabo boteani bakiuo ntobo kuriarania buru mwale ndikiri na tore arenda kwa pastor athira tamu ijiri na tamu na nde ijiri na nkuigwa na kwenda tamu ithatu kachinjirie kaba bwaza na siasa bato kwa yatu ntupa karakara mtu achinje akauga maugo kucha mantrala ite wengwa ko mheshimiwa ni nte kuona enganirwa ni tamu ijiri to savu nonto sofa utembo torona tutumba kutegemea ki hii station ya polisi yake tukatura kuina na ICT ya gwintisha ciateria bau chukuru yayu kuwa chitenda bioro mheshimiwa mheshimiwa aliendekiri nonto wogire nyume miaka eku 10 era wathite wethira wetete kwa pastor so ndi nama 2027 nonto wetete kwa pastor wakaitango giu ng'anani anto bwega wa pastor nikenda bagamba ukuthikira Nkuluki ni bamuretie kureka kuringa siasa cia kiwango kia uruire iwetana mbere ndi gucokera maturene na nikenda akawata mathina yara yarumirite akariba bure so eta coka na uma na rejo naja gwaku bure wone na ofisi yaku yangatanite nonto gutitite bwega na kwethira gote kwenda ikua kwa device nonto tugure ote kuigua tuga no mwanka na ndi atwarie kamemene wigwe anto baburi bathuri cokanya na ikundi biu byonthe weto kibacoka iria asara rabetite nonto ibetete asara bado tena imani ya wao ntu bado no ore wi batwe withingata na boss kasundi na twauga boss kasundi baba tethomi lakini anganya uganga go tethomete tutigwerewa indi ugetira mheshimiwa ri kutita bwega inya kwa karatea utira tugachinjia musimamo no jura kiripotera Meru TV kuma Ruiru rwarera gicigo mbunge kia Bore mbita wa Mwende Walaiboni Ibaya sana Mwende Walaiboni na gavana Meru ntukeru arina rurite weyani bwandawa iri iko sibitari mwanya kauntini ya Meru MC Mutonga na utariria Kiluki Muthenya Jonarua gavana wa Meru bagwatanite na MEMS na KEMSA ni bombeta kwithirwo bakiririzi ndawa nikenda cikomba kwithirwo cigikira macibitari-ini untu buria butumite gavana omba kwithirwo akiuga rietwa kagure riu rikuthama Meru mwaka reta kiria turi untu buu ni buonanitie mantu jamega aria marori nkuruki ya jatano jombete kwithirwo jaretete ndawa cia nkuruki mung'ana jwa milioni 29 nitubukaritie ta thirikari na nitukumenya kwina challenges nturene cietu kane kagita kayairi tugurite ndawa kuma twikuyukia utongeria turenda kwira antu bara turitanaria ngugi na boba KEMSA na ba MEMS ni boya no ntu kwa kwithira nibo gututetheria gukinyithia ndawa masibitari yetu na mwigambo era tutwire kuibwekera no kiri sibitari cia thirikari kwina rietwa ritumairwo muno riwitwa Kagure na ndi Kagure ine karekerwe ndene ya Meru County turakathamia tugaikia county wingi county ya Torine nao Kagure kari batwe wakinya cibitari katukundia mithega nonto this is ene thirikari yenu era ikwenda ntubayo thirikari yirende kuritira ntubayo ngugi na thirikari yirende kusupport antubeto nikenda nabo ba support thirikari na Kenya yetu together twitambere nitokubwithia manto ya maingi nikenda tukiria well-being ya Tibeto bangugi nitowaka masibitari nitogukiria dispensaries chietu nitokugeria gukiria kinya sibitari tukiria levels na tukiria levels ya sibitari ni gukiria kinya kiwango kia service delivery ndaria mantu ya unembethirite nkiaragia mantu ya sibitari yetu ya Meru Teaching and Referral Hospital ira ukirukira kia mwathani twetete kumiukirie kinya ikaraja Kenyatta National Hospital tukethira twena Kenyatta yetu wa Meru nderero ndauga Kenyatta ile antu bakwelewa butukuga ndauga level 6 antu batego wata na nde tukethira twena Kenyatta yetu wa ire Nairobi turekane neo twethire twena yetu wa Meru
ara watumwa kuuma level 4 watumwa kuuma level 4 otetumwa Nairobi, all the specialists, all the machines ile kiende kana cia ndawa na ndawa type chionde consultants bonde baretu otirimana mutindwa kire cibitari yetu no tutwamitithia kiwango kiu kingi gikinya level era ya Kenyatta National Hospital. His Excellency Deputy President arabatire kwiyegoro kubwithia groundbreaking but not to boa commitment cia thirikari yetu ira nene bena Minister wa Defense Mheshimiwa Sultan Tuya bauga bakeya Alhamisi yetu etete ya kiumia kingi, so we are still waiting for them nikenda be ya utowate witithia hospitali yetu nikenda tuendelea witithia other levels tuitithia level 3 kinye 4 level 4 zira tuena cio totare pa region ira tugaitithia kinye level 5 na generally tuineke services mwanka mashinani na neme atene mekindo limbio na uchiothe ndago iciete kianja kagaene machegene na mbeo ije ni ya inya KBK etete bore yonde na ala senetazi waliongete na ndago ichioyu timao kosisi kesima na jau ni jonda ikia kuthirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitongangi kuripotera ndende na Mutindo Kangangi North Menti Meru TV. Nandi kibante to kuma ntere cia igembe ni bathithiti maromba ntere cia lari bawatanirite na tunisa mwanya arethi ndwangi cia ukaria hakuruba njuri asiasa na kariba igembe arabethirite bakirombera wamba bwandethia thiri na kinya ana kuria skuru na mantu jangi jamaingi kiri maromba yatongorio ni bayanite kirira kia kuthiria mathina ya yapata kumyetho ni mwandiki wetu wa Nteto Mukiri Nkunja. Watoto wengi wamewachwa mayatima. Tukisema hiyo imekwisha kwa jina Yesu. Nikiri maromba ya kuthurania ndiki Nteto amwe na atomeria bangai arethi bang'ombe atongoria kathomba amwe na rwangiro karia maromba yarabathithetie nterese lare Gembe North akiaria ni bataririte thina ira bombe kwethera bekilukira kunjuko na muno arethi kiri Rwanda rwa Gembe North. Twe arethi tukilugirite changamoto inene sana. Hatwe tombo trimo nyamanya tene waibwa muntu tamoyo intobiage bigwita na rira tubiata intobiga inge itobiona ginya narabire ende buru ndera ginya mambiso buya yeje buru korombra thirikari nene kenda yumbo tubiata intobieto adana operation yandra tukoromba tukaewa kenda intobieto bitura nara kaunti ya Isiolo. Langu ni kuhimiza kwamba tuwe na mafikira mema kwa yale mambo tunayofanya na yale pia tunapanga. Kama tuseme kwa mfano tunapojitokeza kwa siku ya maombi kama hii, tuwe kwamba lengo letu na lile la wanzilishi liweze kuambatana. Ndiposa mwishowe tutaweza kufikia madhumuni yetu. Nakumbuka nilipata hii barua nikaambiwa mtakuwa na maombi. Yes, tarehe 1. Si sawa? Kuangalia mambo ya insecurity wale hiyo history ya verdict hiyo area na mambo mengi ya eneo hili. Nasema niko na furaha kujumuika nanyi siku ya leo. Na Biblia yua antu ikurikania ibeta date sawa so ndio ile boyande ya kabwa my support thina yo ndato eta kuma ya atongere kwethra balegeze tengweyo kire ukaria kire mantu ya GVB kire administration barabalegezete ketheni ngwecio twira ikieto mitu yire kuromba ukiambiriria itware ababwe. We came for you, we came to clap for you, and what you're doing is great.
Oriu bakiareria mathina nkabo yarayomba kwithaya kitana mbere nteri sembe endinde baweza kinya kutana na bayeje batakinya grade 9 kone kutumana babainge bomba kwithaya beta skuru korea na bange baraba witonye thikire manto ya ndawa cia mbogita. Mimi nikiwa mwenyekiti wa Njiricheke katika Meru, kutahiri kwa wasichana, kutahiri kwa vijana kiolela hivi, wazee wamefika marufuku na wamepeana barua kwa county commissioner na ofisi yote ya security. Watoto kutahiri, lazima mtoto atahiriwe akiwa na barua ya mwalimu akimaliza darasa la 9. Tuweka kabisa nyati kuja kwa mkono kuteana kama kwa in between the time mwangala mpaka hiyo kirao cha mdia ila tukuja grade 9 amekato kwa utuma na wetu wa skulu bila nyama tena na baadhi ya drogani hizo ndio kwa watu society kana kwa community kenda kwa ni drugs ziko mingi, that I can attest, and members of the public are not willing to cooperate with us. I know you may think that if you give us information then we may expose you. I want to categorically state this. Why can't you, if you have an information that connects hii mambo ya drugs, or let me say alcohol, sana sana hii ya kienyeji hii mbaya, come to my office direct. I normally avail my number whenever I make a speech like this one. After this I'll give out my number, my phone number, so that you can even reach me over the phone over an issue kiona, we can discuss it and then I take action against it. Sisi ndio tunapita. Sisi kinaweza kufuata kwa lakini kikuja kanisani sisi ni malaika. Tuthomethianto umuhimu wa kuendiana skulu na kuthomethiana nikienda ana betu bathoma na baritano mantu ya early pregnancy brasi ya na brasi umba kwa affect maisha yo. Keripotera Meru TV Malarege Mbena Mbeta Mokiri Ankonja. Na siasa kuma isio mbunge kia Centriment ni bakathite utongoria bwa Governor Reverend Mutuma harapa kwa nende kaunti ya Meru irinjarene imbea ya Bremsi Mwitonga au tariria. Mwanasiasa umwe wijikena jandani kuma Kithongo ne ombete kwithirwa agitamburukia ugambi bwawe aria ombete gukathiria Mutuma ntoithinkia akiugaga igitene riri Meru irinjarene injega ni ariritie muno mantu ja weja ni bwa ndawa iria Mutuma ombete kwithirwa akirokeria na nkuruki omba kwithirwa akiuga Mutuma na egwekanya ni untu utongeria bwawe ni bwa mathithio te bwa muromo. Tawandan kuma Githongo bwa mbere ndi agucokeria Meru bonthe nkatho nuntu bwa thirira bagitite kwithwa bekite ki Meru na nuntu bwa wiru buria bethirwa bathitite kwithwa benabu inya ki Governor Isaac Mutuma ntwithinkia uria nwi Governor wa Meru County na wiru buu butonyete kagita karia antu a Meru bakuona mantu ja mathongi jaria a excellence Governor Mutuma ntwithinkia kuthithiria Meru na jwira wa mutejo na matunda jukara yukina ina wetha rionde ibwega Governor nuntu bwa mantu ja gukuthithiria Meru ibwega nuntu bwa matunda ja gukugitira kuretera Meru janaru itukuona aja o frag marori nkurukie marori ja tantatu ja ndawa Governor. Itukuona no wene thugani uria cibitari ya gukira level 5 itukuona wene thugani uria kuretera antu bagakoromone kubakira thoko itukuona nya Kithongo stadium no rojuriria Governor itukuona no kwinje nyanjira cietu itukuona mantu ja mainge jari okugita na ikyo gitumi tukuga mantu ta jau ijo turaga kagita kare orona Meru itina ine tuma na nandi nontu no kuona Meru ni onekiri ikyo gitumi ekiri nontu bokwithiro ibakuona matunda jau ja kuja mega. In fact nya kagita kare former regime irethera igeja na makobe na mantu jange jara mena wa whether you urithirwo kagita kau associated na youth bwe mantu ne ja ku empower youth mantu ringi uketha ukiro vera Meru County ibwega Governor nuntu bangu geu nthongi ire gwitira kana Kameru
na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene mutindo wa jwa Kangangi Northimenti Meru TV. Tutekerirwo norwa mwanya ukunintame maitha urithi nesunsike bidato wamba bwandithia na kwithukirwa ni maitha anterese Rwanda rwa yembe na anteri musiatiania ni kironda kitikiri njai nyingi haraimu itetendwa bo bario mabitha ba ukaria hatongoria areo MC wa ntubetwe kiongo mabitha ba NPR hamwe na arithi ba kiyirwa ndithia chio harabangi bati na maringa ngwa na ironda bora cia misiyo kumane na mbulubulu cia bunduki na maitha baba kuma kiri kaunti Muturi. Mwandiki wetu wa Nteto Mukirio Nkunja no ina ripoti ya mwanya. Ron ni Rwanda Rwegembe North nterese murwara lweka ara kwena kinya kambe ya kenisa ira yumbita kwetherere ure antwa indete kuraya inde kontokon ni nyanki yoyori ire tomba kwethere kirewa ni ng'ombe cia Karibe Gembe North no tomba kwethera bakianga ikwa ni maitha kokaita na kaita na inde boni utonga bo inde batomba kwethera bakiborea inde ni kinya atongori kwethera bakimenya bo na bangi bo bakironia rethi ni bakumeana ng'ombe simba kwethere kana ikiyo na ciaita inde bomba kwethera bakiringana biongo na kuremwa ucokanire miambo kana ukarambe baraniria na bamenya urabomba kwethera bakiethia kenda kuthiria wamba nseriji na twathigatia ichithaira ikimenya wa intura iri kuiri ya thai wamba Serolipi Loruk eri chonde ina ng'ombe chietu na ni kuono nya thai na wenzetu wa Ngabatula wale wa pande ya Mborana huko tukakubaliana watarudisha ile mifugo ng'ombe chietu cia yuko ni Thamburu ng'ombe chietu cia kwitirukana cheta mwene yura tuzonda tosala ng'ombe nara twangambe ko werwe kyarego cia ya tukalwa mero tosala ng'ombe chietu nuru foto kona wakatatu kwa sababu wakichukua ng'ombe zetu wanaenda nazo kule wakienda kule wanachagua ile no wanatupatia zile zimekonda. Sisi tunasema kwamba asanti kwa sababu ya kikosi kile ambaye we mwenyewe umetenga eti ya kwamba ni ya kuchunga ng'ombe ya Wameru, ni ya kuchunga ng'ombe ya Wapokot, ni ya kuchunga ng'ombe ya Wakenya. Tukakuwa with DVD antubaraboni. Thine leo ni umpuro wa ng'ombe ijire ithatu kinire cia misi mpaka kila na baita kuoyera mwana ukamirwa era murito ukamirwa neu ni mantu yamwe kuikuthira with the investigation kwatu kuri individual guthwane noe omnipotent noe with security atiku antu baakwa ara wakwa kaembera akwa so we should have antu bamonto bakathia to bongo bakorua ni mbiba isibira bangi baticie ni kwenda kwa milo boyo onekana thine nae umite ina mantu aya kuuma na ingwitigathirika ntewitigathirika reke nyeremwa keri withiri ni kwithirwa thirikari ire bwirito tukabira ithiritwo ina minga imantu ya te kwerekana na 90% problem ire ithiritwo rio ni kwithirwa ng'ombe chieywa atongeria betu batienda kwirwa ng'ombe ikuiwa kana kwirwa antu bakuragwa ndi benda ko report kethe ng'ombe igochoka bakagwa antu betu ibetera bachokia ng'ombe lakini ile iraura kana antu barakuwa batenda antu bagwetwa Samburu be ya at free will tunashughulia shinda yetu jirani wetu they must cooperate with us nonto munene igwene security kinyarungu askare bara beno nonto ng'ombe cheiwo techo karanje muti achio ndero ile kirongarene igaigwa KMC Nairobi itekerongarene munene ono bori chiatije watu wameuawa kutoka Tigania West, Tigania East, Igembe Central, Igembe North, Igembe South. Wamama wameripiwa katika hii region. The 5 constituencies na hao maharamia ambao tunaita ni majirani zetu. Kitu cha tatu, Wameru wamepoteza mali yao, tumepoteza mifugo yetu. Ati ameuawa na waizi wa ng'ombe. I don't buy that theory. That theory does not look possible. Riu atongori babonde bakionekana kwa mantu ya kuni operation na operation ile tarare thithikite munkathai. Sisi kama Wameru hatujawahi faindika na restocking program. Wengine wakiibiwa ng'ombe wao na mbuzi na punda
na mifugo in general wanapewa fidia na serikali. Sisi kama Wameru pia si watoto wa mama wa kambo. Tumepoteza watu wengi na mamia ya ng'ombe kama si maelfu, na hao watu wanaomba jambo moja tu lifanyike, na hilo ni jambo gani? Ni jambo gani? Nini ndio mnasema? Kwa sababu ng'ombe wote wako Samburu East na wengine hapa Isiolo. Jeshi yenyewe na vifaru wacha waleto hapa ndio watu wetu wasiuliwe tena. Ninataka nitangaze operation maalum ya kukabiliana na wezi wa ng'ombe ambao na wezi wa mifugo ambao wanatatiza watu katika sehemu hii ya Meru, sana sana Meru kaskazini. This area is now essentially a security operation area. Na riu gavana wa Meru Mutuma Ntwethingia akiuria ntaira indi na kureta ngari ile ira cia kuthiurunka kithakene ki amwe na kinya maabitha ba NPR barani 42 riu indi arithi bakionekana kura urukiranda ki bakiwa monkathai ikwithirite kwina ukiriru. Magari mawili county government itawapea kitu inaitwa health policy kuwachunga. Awamba sana na ng'ombe ni raia wa muno kuma na uturare ndi mwanka ina uturara wa kuma tuko ndi thai to ireto sana ndo boge pia era to ina ni utukaria boya na thai turia twina Ngare county ira ina NPR bakarite ng'ombe all along the road ng'ombe chumete Lambulio Kirimene cia gulukira kuntu gwitwa RDU ikera Muruntui ikiagunyorwe Kampela antu gwitwa Lobwa. Nini muthurani na mwandiki wa Ronoro Okiri Onkonja. Kiri na cia misetho wari na kapteni kana nahodha wa Harambee Stars Dennis Oliech na atari balozi wa CHAN hara rais wa misetho Hussein Mohamed Owesa Oliech na kubatara kanya kaugo kaite na kwa waziri wa misetho Salim Mvura na wite kauni kanya kanene Kenya nikana CHAN iriambiriria ntuko ya royo. Mimi nikiregea katika masuala ya legends, I know majority of you and we have had discussions even before we came into office. And my manifesto, Waziri, ran on 3 pillars. I said we will address the issues of the past, we will address the issues of the present, and we will address the issues of the future. So with the past, we have to look at the welfare of former footballers. We have to develop very robust programs to avoid the situations we've been in over the years. So Waziri, I'm glad to report that by the end of this year, we are going to institute, or we're going to operationalize the Hall of Fame at the Federation, where we will have an archive and we will document the history of all footballers that have played for this great nation. We will also and therefore continue to inspire the nation. Today we are also gathered here to unveil the official Pamoja CHAN Kenya ambassador, who will be a key symbol of our national campaign as we prepare for this prestigious continental football tournament. Oliech's legendary goal-scoring record, passion and commitment to the national team made him a household name. You may see it is a small contribution, but your talents were able to unite all Kenyans across regions, across political persuasions, and across all other divides because of your commitment and what you've done for this country. It's not only
it's not only that it's making us happy, but that form of recognition kitu tumefanya yenye sisi wenyewe tuna appreciate, then to crown it all ni sasa Dennis Oliech kukuwa like our ambassador during this period of CHAN, because it has never also happened, and Dennis Oliech has done a lot. He has done a lot in terms of scoring goals kama striker. He has done a lot. Then pia hiyo recognition amecheza nje ya country na so many teams, then today leo federation na government wanam recognize, that is something that it is massive for us, na itatu encourage sisi wenyewe vile tumekuwa legends na hata those guys were coming. Unaona hii kitu imefanyika leo, if this current player see it, especially vile tunaenda kucheza CHAN, hii kitu ina motivate a lot. Na riboti netu kira katanta kirinteto sietu kada semanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV ugoronga kwendera kaita kadongi kajuri ni dharmo bya murungu mwininya bitawa tirimbabu na monilia wa madhidho okari Paul Ngujiri.